أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على أهلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yat dersas mazan itkeni az goday won ki asu chun ahle tashayyu kitkeni ach wuzu anjam divan sohaw isyat asas. Wuzu anjam din khatr chi wuzu asmaz ki wajibat ki mustahabat. Godnehtan wucho is wuzu asmaz kum cheez as wajib kum cheez as mustahab. Godnik pet karo shimar godnehtan yus is niyat karan niyat ch wajib. Empatan buth chalun ch wajib, empatan nariz chalni ch wajib, empatan kaluk masa ya Quran masa. Yim cheez atmazan wajib. Empatan yim mustahabat. Masalan godnehtan yim at chalan su mustahabat mesela. Empatan yus is usas ab trawan su mustahabat mesela. Yus is nasti ab trawan su is mustahabat mesela. Butis yus is extra yapır yim cheez chalan su mustahabat mesela. İtekin nari hur yus is akh moh chalan su mustahabat mesela. To when we show is tareeka wuzu kitken çıkar. İnsan yuti wuzu asmaz niyet karan mesela wuzu bakar bara'itat Xuda qurbatan illallah, wuzu bakar namazı khatr qurbatan illallah, wuzu bakar falani wajib qiyam khatr qurbatan illallah. Yos kah niyet insan yeti sahih kirit veli behtar çe is karo niyet wuzu bakar Xuda isinde itaat khatr qurbatan illallah. Empatan chali insan at usas trait relate ab naste trait relate ab yus es gode bun ki yim mustahabat. Empatan yus es godnuk wajibat anjam chudun suchu but chalon. But kayt pech chalon mas hatne ki jay pechta hangni tama. Hajras kotash chalon yuta yaht baju umjit yaht nehtas darmiyan yitsahan jay chalay. Hajras mas. Yushu buchuk as migdar. Manchi yatas akh sawal vata. As kuita light ab drawun. As kuita fachi. Aksar awqatan çe ismana akh chalon go wajib, z chalon go jaiz, trem chalon go haram. Yani trem chalon saten chu wuzu batil gasa. Veli ye chalon kya chwana atmadan çe sari iştiba kara. Bazi mawqa çe ismana ye chalon murad hasa çe akh fashdut yugo chalon. Na akh fashdun çu chalon. Belki godnehtan yutuysa ab drawak empatan yutuysa ab vatna vaq sersi bitis. Ab bashi te panni je geyse yakin ab vot atmanan akh chalon. Doyim chalon itheken yus jaiz yet itheken ab drawak empa dikts panni hisab fash vatna vaq ab bitis Şiwan doyim chalon mochra. Bu ye chalon murad chan eklet ab draun to fash dun kihinda. Belki chalon murad ab draun lagan ab vatna achmanan chal. Empatan bitpa chais vatan dushni nair petham. Chahe ts dushnis atasmas ab trait khoris mas draw pat draw nair petham. Chahe ts direct khori at petham ab nair petham draw kishi kata tach mushkil kihinda. Vanchumana gorcha as kambrikin draun ab ki yudkin draun masalan nair. Na such mushkil kihinda. Sa ab kambrikin draw sa ab yudkin draw. Maqsus ab vatna kambrikin draun ya yudkin draun ishtun zaruri kihinda. Kayt petham chalon khonawat petham ta brohiman tenden tamat. Khonawat hur akh what itme goday mun kim chu mustahabat mas ta ki em sachi yakin gatsan ki wajib aus for chal. Khonawat petham ta tenden tam. Yat mas dishi uthay kayne. Godnuk chalon dayim chalon trem chalon. Godnuk wajib dayim jaiz trem harama. Yat mas dishi barabar te thekin. Yat mas dishi sui chalon. Godnet what no ab asel pehil se basi panni jay ab wot chu gatsan godnuk chalon. Empatan agar atas mazan masalan boj asi agar naire mazkur asi behtar chu kadit sunun men agar na kadit sun kihindan such atas mazan ferun empatan dochin nörte ithekene ab wat naun atas mazki aslan boj vagera asi saferi empatan ithekene ahti godnuk chalon dayim chalon trem chalon empatan chiwan es kalkes masas kaluk masa chiwan kalkis tremis sas yus ya tal es manan khushra labzan mazan tal nish thoda bon pama peth walun fash bon kuna achwana kaluk masa ta empatan khorok masa yuzan es karanchi kendio pehan ta yus faras hazar asan chi otama yichu wuzu qtari kenzan ahli tashayyu wuzu karan